Бүгінгі шығарылышта біз сізні татар ауылары тұрмышы білен таныштырырбыз. Атна башында Түркиядегі Гүрсу деген татар ауылы турында сөйлей башладық. Бүгін сізні яна бұл ауылға қонаққа шақырабыз. Балық бистесінде туып өскен Қазан университетінің журналистика факультетін тамамлаған Эльмира Гарифуллина Түркия татарына кияуге шығып, қардаш жимхуриятке көшініп кете. Ул инде 5 жылдан артык Маниса шәһәрендә яши. Тормыш иптәше Шүкрү белән Зәйнәп Наз исемле кыз бала үстерәләр. Эльмира Демирел белән Гүрсу авылында очраштык. Яңа башларда бик күнегеп булмыйдыр, авыр иде. Хәзер инде балаң да булгачтын, ирең дә булгачтын. Күнектик. Хәзер инде Эльмира туган ягына кайтса, елына бер тапкыр кайтып килә. Газиз әнкәсе дә, сөекле әбисе, яраткан ине дә, бөтенесе Татарстанда калган. Хәер, ул бер дә үкенми. Кыз кеше шулай, кыз кешенең язмышы әти-әнисе янында түгел, ир янында. Кияүгә чыккачтын. Һәр хатын кызда туган җирен ташлап китә, торган җирен ташлап китә. Аның өчен ияләнештек. Тормыш иптәше Шүкрү белән Эльмира Казанда таныша. 2006 елның җәендә Татар башкаласында 2нче бөтен дөнья татар яшьләре җыены уза. Шунда дуслашып китәләр. Ә бер елдан университет тәмамлау белән Эльмира Төркиядә туып үскән татар егетенә кияүгә дә чыгып куя. Шүкрү үзе дә татар кызын эзләгән. Төркиядән Казанга килеп булса да, эзләп тапкан. Hep dışında şulay var iyi. Anda da tapkaçtığında alıp kayttım. Sıyındın mı? İyi. Tatar bilen ilenirge zaten hıyalım şulay iyi. Hıyalıma da kavuştum indi. Усал түгел мисең? Yok. Saltı. Үкенмисең димәк. Yok. Мин дә үкенмим, Аллага шөкер. Эльмира яшерми. Татарстаннан Төркиягә күченүенә ул шат. Чөнки биредә аңа күбрәк ошый. Мин монда килеп, иң беренче тапкыр килгәндә, татар авылы, ничек дип әйтим, мәсәлән, безнең татар авыллары бик шулай буялган, матур бит инде, тактадан мәсәлән. Алай дип күз алдыма китергәнем, күрдем, шундый ямсыз өйләр төсле тоелды инде миңа, балчыктан, кирпич өйләр. Мин дидем, бу авылларны кыямсыз икән. Аннан соң кешеләрнең арасына кергәчтен, мондай кешеләр шул хәтле кунакчыл. Безнең, мәсәлән, Татарстандагы татарларда ул кунакчыллык юк. Безнекеләр әзрәк булай кыргыйланган андагы кешеләр. Мондагылар шундый кунакчыл, киләсенең, мәсәлән, бу өстәлне куялар, чәй куялар, өйләрендә нәрсә булса, бүтән калган әйберне хәтлек чыгарып тизәләр. Андый мондагы татарлар. Шул яклары миңа бик ошый. Татарстандагы халыкның Төркиягә кагылышлы кайбер стереотипларына да Эльмира безгә биргән интервьюсында кагылып китте. Масса күләм мәгълүмат чараларында Türkiye'nin yamanlılar, Irak'a gitken kızlarını, irleri ütere, irleri kıyneyi, balalarını alıp kalalar, ikili kaytalar deyip mesela. Alarını görgen sayın, benim kızım da şulaydır indi, benim kızım da iri kıynidir indi belki deyip, yani üzlerinin közü bilen kurma geçtin. Türkiye turunda naşar bir karaş var Tataristan'da, Rusya'da, küp hatınlılık var deyip oylular mesela. Hiç alay tügül. Күргәнсездер инде, хөрмәтле тамашачыларыбыз, Эльмира Төркиядә бик бәхетле. Кайнанасы Зөлхиҗә ханым белән дә уртак телне ул бик тиз тапкан. Гүрсу авылында Әдәмирәләр гаиләсе чыгышы белән нәкъ менә шушы авылдан очпочмак турында белмәгәннәр икән. Эльмира килен булып төшкәч, өйрәнгәннәр. Татар da pişiririz, Türk aşları da pişiririz. Takbaşlar, bölüşler, kıymaklar, nasıl da pişirecek Tatarlar. Kilenigез өйрәттеме соң инде яңа ризыкка? Kivine biz de uya bit, aşlarımız birbirimizge uya. Öğrettiğinden bilgenden de öğretti. Нәрсәне өйрәтте мәсәлән? İş pişmekni öğretti. Гүрсу авылында яшәүчеләр белән таныштыруыбызны дәвам итеп, чираттагы персонажга тукталабыз. Исеме Габделкадир Акчай. Ул милләте белән төрек. 3 айлык вакытында ятим калып, татар авылына килеп беләгә һәм биредә татарлар арасында үсә. Бүген ул бөтен тирә-якта татар халыкиләрен аккордеонда уйный белүче бердән бер кеше. Габделкадир әфәнде Акчай тәнендә төрек каны акса да, ул үзен татар дип саный. Мин төрек, рухым татар. Татар көйләрен дә ул бик яратып башкара. Гурбәт, хасрат йырлары. Anın için nik yaratabız yani. Türk yıllarını min tınlamayım da. Minde gına var bu müzikan. Biten bir Tatar'da da yok. Bilgen татар көйләрен, халык җырларын яшь буын гайрәтеп калдырасы иде бит дип зарлана Габделкадир абый. Зарлана чөнки татар өчен күңеле әрни. Бу якларда әти-әниләр сабилары белән күбесенчә төрекчә сөйләшә.
Нәтижеде балалар türkleşe. Bak bizim bu civar avullarda Tatar avulu bir tane. Ama ütermik diyeyim, canlandırık. Yaşlarını bizge öğretik. Kayga varsak Tatarça söylenik, Tatarça öğretik. Bir tane akordeon üretirken bir bala tab almadım. Ben öğrenmeye çalışıyorum Rusçayı da, alfabeyi de, evet. Bazı şeyleri okumaya çalışıyorum, öğrenmeye çalışıyorum. Onlarla ilgili Tatarça söylen. öyle Bileyin ya. biraz. Авыл халкы татар җырларын онытып бара, яшь буын телдән мәхрүм кала дип лаф ыра Габделкадир абый. Аның фикеренчә, бу якларда милләтебезнең киләчәге бик үк якты түгел шул. Tatar'ın kileceğin ülük görem. Нигә? İşte. Bir balaga, mesela o ikisi benim torun. Şavlama kız. Benim torun bunlar, benim barsı da Tatarca, yerlerini de bileler. Benim balalarım Tatarca bile. Bunlar üz balalarına Türkçe öğreteler. Türkçe söylenirler ilerinde. Ana ben sana söyleyeyim, açılı eğiteceğim dedim ya. Şunun için ülüp bana yani. Eğer ben ülsem, bizim avulda Tatar kalmıyor. Bak onu da eğiteyim sana. Bana bu türlüsü şahit. Desin ki, hayır doğru yani yangal desin. Şunun için minnik aşılıyım. Üst dilini, üst asaletini niye kaybeder? Tatar gibi yani bizim esas tutar yani bizim atımız tutar. Tatar tutar. Yani sözüne sadık bir halktır yani. Әйтергә кирәк, Габделкадир абыйның фикерләре белән Сезар Дайна да килешә. Сезар да төрек милләтеннән, ул университетта татар халкының мәдәниятен һәм тарихын өйрәнә. Гүрсү авылына килеп, татар тормышын күзәтә. Bir Türk'ten daha Müslüman Tatarlar, daha dindar, geleneklerine, göreneklerine daha çok sahip çıkan. Yalnız üzüldüğüm tek nokta zamanında istemeyerek de olsa zorla Rusya'nın baskısıyla buraya gelmişler. Ve şimdi bu yeni doğan çocuklar, ben Türkiye'de doğdum, Türkçe biliyorum. Türkçe konuşuyorum, kendi dilim. Yalnız yeni doğan çocukların gördüğüm kadarıyla dillerinde bir asimilasyon var ister istemez. Bu tabii çok üzücü bir durum. Sayıları da gittikçe azalmakta Tatarların, Türkiye'de olsun gerek dünyada. Asimilasyon dilde başlar bildiğiniz gibi. Eğer böyle olursa gelecekte Tatarların sayısının daha da azalacağını ve kültürlerinin giderek maalesef ne yazık ki kaybolacağını düşünüyorum. Менә шундый фаразлар. Гүрсү авылы турындагы хикәябез шушының белән тәмам, алга таба атлыйбыз. Бираздан без сезне Татарстандагы Шәтче авылына алып барырбыз. Әлегә Мария якларына таба юл тотыйк.